Mon, kalau belum tidur sih? Apa lagi yang lo pikirin sih? Cewek udah punya. Gue lagi bingung, Del. Gimana caranya supaya gue senengin sama keluarga cewek gue? Alah, itu mah gampang, Mon. Lo harus bisa ngambil hati orang tua tuh cewek. Paling enggak, ambil hati bapaknya. Kalau bapaknya udah nurut sama lo, anaknya bakal nunut sama lo. Caranya gimana, Del? Ya lo cari tahu bapaknya seneng apa. Kalau seneng catur, ya lo main catur. Kalau bapaknya seneng badminton, lo main badminton. Kalau bapaknya seneng nyuruh-nyuruh, ya lo nurutin. Keluarga cewek gue tuh orang kaya, Del. Nanti kalau dia minta macam-macam, gue nggak bisa nurutin. Bingung gue. Alah, nggak bakalan, Mon. Mereka minta macam-macam. Mereka udah paham muka lo, penampilan lo, urat lo. Kan gue harus punya persediaan, Del. Itu mah gampang dia.